Hindi po nagaliw yung nga kamu presiden yung JSTOA sa auto ko beli gi pai ba yung yung state mekalia yung ora gawi sa hajing itu ga meeting gua de pemaninin sa men sibun sebentar untuk meeting man ga wajok man munting ulabat tang em jing thot kerja untuk wan gitu gi bro negi witu wan gi sen tip negi gi sen nyam tip gi wan penawri gi negi meeting yung ta kwa sách là qua clarify cái kelam kham tam u balen tu bro wa pemi ko tang yo tenin mer pemi social media ijing kelam yang yo do mi ha ben ka kam i pelai yang yo ko man kami tinggi nin u bro le to ri sen yang ta gawi kentien ongunin ong presiden yang JSTOA dia peman meeting apa di meeting yur sendat na ngam em yur sendat perlu apa nga chipau chiten po hagini office ong iujo man meeting le por chipor chipau chiten po haini mi ile ni kama soje tanga yo o batan sa o batan nga yo emiru go sa iwan beyo ma wan beyo o erin o erjitari nga yo o batan dit soje ma soje chiten ma yur le ni de wo yur sen ga gamte ong gamte yo utawa yur sen dat yo yur sen dat mi yur sen dat wo mi soje ma yusun der tu umi ciuje stage ma nga ketik jingkla ma balal kama kelamunin ngayo mie ga pediang ni pon dekat degam te uni bro to wa to yu ong auto bro pun yo beli pun mat lima gisen bro pun lima gisen ya mo ngayo omot kawi gisen yang auto ketai ke transportar ong gama ketai transportar to wa o patkai semen klingkar kit ke bak yang semen klingkar o de man ko winu presiden itu tajo yo oleh mandi ki MC tuda oleh yo o chitu te ke nu brun dia ci ile ang kwa uli presiden kwa pen auri wem renew register matang renew yang chamho uklam chamho o jingli no pan jingli tu brum tim mat yi the one way ni kadagam te ngayero priang ke nu bro da wo kajing no o madugo klem nong rimbai ong ra jikan jing di ginin klem tho report wo klem tho report wam chia ke report da hon iwro pra de khod pra wa pra renew ni pra em register ni iwro di huniga report kadagam te kajing tho o klem nong rim sudah wro ba ta ijing yo yang ibtan kini ke em ke sen yuk so ye ke transport wa so karte ke transport so kam ta yong semen klingkar pa ta hasen yang imjo lor nim jo bichni to er kwa lor ni bichni jar ke yung ta kemoy bijan igatu bam wala di slip kita jupot semen factory dep ki san phanukan ru phanuka chiton to ma to beginang kada beta biangan ki biang slash pat naka mandahim payment letai kayi chaido la thayu kayi jing ma balan ngam gane ile ma kulam ta po association ng apo transport di transport bicara sli yo jisi kau to no yelam wa mir ba kamu to no yakun mi kam li chimu le spat na kada chimu gawi resip wingo yo mana on collect payment gisen rupanya apa tengka kiyim gitu te kau nu bro po sa yamur timbit bana le na plus ibi ka jingwan hunin ni wai kilamu de kitirusi dektinu pembang tinsi kensang man bruyong bru amakor buram itu bi kentai kena hapo dukan do buram bi kesenong ketau le kejing pelagi senong ketau bor ni ang peman meeting peman de mit de ha moy klam sang moy chok yadat tawan nun ni klam sang te kay nu bro wan klumar wan tau klumar idalele mge pediang ke nu bro te sigawi kejing pelai ini iklam kamu ya ke constitution deklam gi uto wa kibro ki wa register hasenyo kibro ki wa renew hasenyo igitege yu pediang miye we like diga an kendon wurtsna hapo constitution dekat gam te ideu buram ye constitution igite bai lalu ni
Chilung ter kisnam chilung ter kisnile em le constitution dekat dengan te kayu nu bro o emri am bentawi henu ni bentawi itimid hir onu bro ham cha pulau to nu mabalan uto wa pembe chap mencoy chap pembe yo pi ba chwa chenen uto ni kesen ngam te ni kesen ngam te ngagar pa perlu obon ulang kayu nu bro ham kini kejing pecah to ke klem nong rem ba sudah dekat kami gitu ta jo ongo wiketian ongo nga jo man presiden khasan snem ngani keseng man presiden khasan snem ngani keseng ta haku tu por man presiden khasan snem ilek kemoi tang mentok sukam trebe ka gani ham ya nga jo man MLA teman derem MLA ngada ongo MLA nama tek ngada peniang kejing rem tadiap nai te siap parti cuba ngam tu kam nuksa pecat yo borolang ngajo em chegwi parti dekat demi parti lah, cumi parti yang jauh kambek kata parti demi ama. Kata kami tu nukru kelamut, oh kau klaim nong rembat. Ini liang kesanya ini yang tiba. Tegani orang kasan senyam joman presiden ini kesanya. Tengah hypol kembali man presiden wile, memang lek wile. I katakan ketiga dewi klek langgi, dewi klek langgi isi yo i hadok naik naik pi pulau. I wait how the depth here yo tna office. I tahu uchong dot. Ar sepak sempat dekat square foot itauli mangi kendai hajar kendai sepak jing he angka chong dor gi ar posor lak nyau posan hajar kau yo tna office ni ba wa I office am kami ke pos ni ke senyo I gurim kurang ba kesen ku register la do khat kendai prapun ru hado ne itangi ke ni bi am yong henu bo kot bos la henu kat em te jing yo yong kini gerang ba ku am lang ông tân thiệt để thao yot na office yo khang tala ni por man meeting wai por kang meeting yo bokot bos la em kami office kat nik pertai start em kam chong laptop em kam chong komputer kam tami kot keri kam tami kot wo haji to wo submit chi factory chi government chi department yo per te ikam giti daw peman gi to wo thiệt ini thao yo chna office wo to ka ke por am ki ti pi man gi lai luti gi man be tu pertai rem nga chare te kam o bethan temut kam dong cedian em itin milider o em to era o to em start ini dan ta yu om ta ke di por nga yo luti em degin jing penche yo pai ba go bolang dan isau thot lang bi jan wa ni ga bo batau jepok media nin ham benai ka kam ni kam o kini kwa betok bria yang kesenyo tang air lai de to bria tuite kerpat yo nong snong yo ga state mekalia yang wa nyawa ham up kejing kelam bagi perubahan bukan thau kelumar apa sen keyong ini ta igi meeting ini yang ilai ba jigam em dam lai ba idara ada report ada di hun ni pun ulang waro ilai ba meeting oh je ku ong meeting yang kim lai ba ilai ba jigam meeting lai ba jigam em dam lai ba ta dai ni kentien ku ulang pe wa ku blai sibon ni kentien